Kardom, niliklar EDBP, Pinya Birta ang tonpen Arjuik Tham. Tidloy John niya ko karbiang long pen best karbiang long angkang kapre darat chari so atum mitha song chiosi BJP long kaching di dunamai paman pon. Nason thot ni pai ni pai kusur kya parni nilip constituency angkang choki hola patwap namalong BJP song along kaching di dunamai paman pon. Bangso BJP kaching di dunamai along APHLC Congress lapen song ve pen kado kave bangsuri sisu serwa tu mitha song pen chiosi BJP along ching di dun. Bang Thomai Rolling Star Poman Pen KACM Tuliram Ronghang Kachitong Dunalong MLA Darsing Ronghang PM Richard Stockby Surja Ronghar Lun Sing Tiron Pendang Lok Kyong Dungatum Chitong Dun Rinti. Nilitum kidam tang purahut Congress so phansi jakong hurang pipon bom. Bonda Congress penan party non KAC ke Japon CM Tuliram Ronghang hin pen kiklen kidam ki melapen rara pan ki pangri pon thega jok pinya bang ki BJP along si bang jui lo posi mai along ninje pon rinti. Nili bahawara long kyong dung atuwar kasemar pon pedula bon tan non inkan hinyang bong nili pardo kido towar pendang lo George along le ahoy arping anta nili salam pon patang et fokusi rora mai pialong kachitong dun aluhi sarpo KACCM tuliram rong hang pen ninji pon. Samur seteng kense nili pulo 1952 के बाद 51 के बाद अपने तुम के कौन से लोग ने आपको के तुम के लोग ने फैला DPG का लोग ने फैला अपोला असोको के लोग ने आराई तो लोग की सीधा 52 में लपी के बाद तुम भान के हो झारखंड पे ना हो मणिपुर पे ना बेंगलोर पे ना बिहार पे ना केवल बांग्लादेश पे ना केवल तुम भान के लोग ने 125 Amendment Bill jong si implement det lo tangti KAC kilik ang hoita dikebrap di andopo lapen kaprek inghoy chokolong ta karbia tung thurdun hilang puta CM rong hang pen ningje pon thu Parlimen dan chokchi dan next parlimen laso winter parlimen ahot November December laso ahot parlimen ahot kang samura parlimen ahot bungke polnek ko usi itu manju chetong na minister pe itu mana kacini tu laso la lo si choklo pulongte itu marketa department nang bakno lapen ko sit kira dia dimna ke sit kira dia bagi long sokum si long jako si dia bagi si kira bagi la ko long sokum nak long ye na sokum long ye bagi ke si choka bagi la bagi ini je tu lah kalau tak pratin tu cerita ini pandai gitu ni alang tu baca ni je pola lah alang tu ke ada yang logram lo political constitution lo political kita alang tu political alai ke long ye bansi alang Ejena tu sini lo konsil sing se aprang 1952 51 aprang ke bang aphan ke long le pota piol se konsil la bilang tapi ni minje dak lo aro kalam na ninje lo aweng lam na ninje lo na tu dia tu tat bu beskar benglong ta tu biharo kata tu la tet gulungi da tu pota keron ta News Report KATV News.
Lakhain Koiratrok, Dorbagori MSC constituency ke parlo Tolamara Cultural Complex along Kedamtang Pai Pani Pai Kleiner Keparni, Karbiang Long District Congress Committee Mai Pukimi Rataning Tiapan, Karcholapen Mas joining Amai Pamanpon. Dorbagori Mandal Congress Committee Mai Pu Maduson Lang Nikachari Ponamayalong, Dorbagori Mandal Congress Committee Secretary Bhimson Rong Pipen Aluhi Pachinipon. Bangso Mayalong Karbiang Long District Congress Committee Mai Pu Kimdi Rataning Ti, EM Barim, EM Jagat Singh Ingti, EM Barim Bida Singh Rongpi, Prodip Difusa, KDCC Kongchun Bang Sanjeev Tiranatum Mayalong Chetong Dundrinti. Bangso Karchua Mayalong BJP Rotcharia Songalong Pidong Asai Katiki Kaselir Dai Don Troxy Kebra Troxy Lapen APHLC Pen Don Troxy Kebra Sir Kebatum Congress Along Ching Bedun Si Rotaning Tiari Pak Patidun Rinti. KDCC Mai Purataning Tipen Kaning Ponke Hanboka Long Harlongbi Wilongbi College, Dieter Model Degree College, Dieter to Rongbonghat, Black Toppings, Atowar Anta, Congress Sorkar Kisari Pamahusi Kevandu. Welcome lo. Ladakh Karbiang Long District Congress ay saba President ili phanang piglo. La sopen pini nang kihurim jitu mondol isaba nang kihuri humri chenglo. La so district lo. La pen Ladakh lang tum so arrangement kado vi summit heglo. Nili alang tum so arrangement ponili ning samlo mondol Congress pen stame. Ladakh banke nali tum chini glo je nili matha banke lana din ke Ladakh joining boita pli pholo. Nili somara phan Congress tumfan BJP tum herek lorlo city non che theglong elo chehra lang erlo pini Ladakh suki lok si pharu pli pharu phodo Ladakh theglong la kai jitu ke dobe nelong nai tiki du nedi Congress tum inut ta damde dunde asmo pen Ladakh mondol president ben jonai lo pachini lo je BJP ke joine banke nang BJP pu chikronga BJP tak thak se hai hala BJP phan pu si nang Congress sikrong na nang PHL sikrong hoi pu si ke than than si mafla ki pai i pulasi ahok pedla banke 2026 banke ning thek klong pendolo dwar baguri rat tame Karbiang Long rat tame je Sitami non BJP Sorkar Sicharai on Laputa Ningjepon. Lasinon Kevangji 2026 MLA election ahutke Congress Party aphanle pahailote development kewan thule poputa Ningjepon tu. 2026 banke ning thek klong pendolo dwar baguri rat tame Karbiang Long rat tame je 2026 ke je Assam long banke Congress Sorkar si wang po nalo ladai sining thedam banke ano tin pini BJP penang join dum dai di alidar tum sigba ok ki the tum sigba la tum ke poisa je ke lang lepin bensi nang idun Congress pengi pimo veke koda pen lo Congress adun chong hue dak nang le tum dalamara lok tame school pen de long pen pir the ka do ka bisi ke claim tum pinake not News report Thomson Terang KATV News. Kedamtang Pai Pai ni Pai Krener Keparni Dorbagori constituency angkang Daitor Sang Tia Hawa Rong Pora datum Chelangsi Perangkia Mai Padupon. Rong Pora datum pending duk pik pen lam theka chipaklang pon ki non ki do bom BJP Sorkar datum pen KAC ki chari pon bom KACCM Dr. Tuliram Rong hang hirjumia kang hon pen lapen dak local MSc mati education yam research tok bia hirjumia kang hon pen ilitum arong Sang Tia nat Rong Pora datum aphan me senator war cheleng pon long nang jipura nilitum kachuning ria teng pen nang pilo lapen ilitum sita me ninga rong piglo pusi Perangkia Mai long pen ki ropa lipon lam thebang la halo atheni tum dak bedbari teron arong apan council kia tum mate rong CM MDC arang itum kado we ni tum handa akerap sarkar pen ang pipi bukailo ang piolo kami akon ni kaningi tun tugang tung ma de kachinung ri dun thule that alam mangala halo kedam tang
ningkan phosuse lo sita non nilitum ning duk pikpu rada hong jai long kache paklang pon chunang ko alama bangki nilitum aphan towar nang pilo pu misenle non kasi market thekdam chulong ke nilitum pen hello wing adim si thekdam long rong apot si ning duk piklo pu si lam the che paklang pon rinti lasi laso towar bang ilitum rong sang tianat rong pora de tumaphan nang claim pidun bek nang ji pusi cm dr tulram rong hang la pen dak lokele misi mati education yam recharge tok biaphan lapen vdc chairman sar koi rong phara tumaphan chuning ripon thu lapen penang an alang tum pen lam the ka chipaklang pon do ulang lasi ang tom pen arju pon sina Nili tumapang soccer pen delong tanang pilo tame ni tum phanang patang pi pederlo la pen ali se tame ni tum phanang pilo tame labang soli se talong a preksi nang pon piterlo kedam tangan bang keni tum labang so sarkar lok se cherap chetu dum bomlo se tame piniar ni antame delong tan ni tum phanang patang pi peder la pen ali lenang pis tame along a prek pon der posini tum kini duglo la si non ke wang gilangon jongsi ni tum phanang lang le der nang ke plak ke beng do kok pulu dangte nili tum bang ke la so sarkar lo bang ke cherap chetu dum peder Duarbagori Pen Thompson Tirang Report KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Dome Thakme Kardong.